Ja sam Domagoj Badžim, student prve diplomske godine anglistike i italijanistike, prevoditeljski studij. Evo, friško smo s dodjele nagrada, ti si jedan od dobitnika. Kakav je osjećaj? Osjećaj je super. Uvijek je lijepo da netko prizna sav doprinos koji ste napravili i jednostavno je lijepo. Zašto si je to odabrao baš to što studiraš? Pa nekako još od malih nogu sam se vidio u tome i znao sam da me to čeka jednom u životu i samo sam nastavio ono što volim i u čemu sam dobar. Kako zamišljaš neku svoju budućnost nakon obrazovanja? Pa nikad se ne zna što budućnost nosi, ali eto, nadam se da ću nastaviti ovim stopama i to je to. Reci mi, kako je zapravo studirati u Zadru? U Zadru je odlično studirati. Profesori su odlični, samo gradivo koje učimo i ono što istražujemo je jako bitno i na kraju krajeva faks je predivan, to je kraj mora. Naravno, o položaju fakulteta ne treba uopće govoriti, a reci mi, kako je biti student u Zadru? Kakav je život za tebe u Zadru kao student? Pa život je dobar. Meni osobno taman. Eto, ima svega, za svakoga se može naći po neka vrsta sadržaja. Evo, hvala ti puno, čestitamo još jednom. Hvala vam.